musika kuna nde Matembe nzelo eza route nationale numéro 2 ezokende ti Alimbongo Butembo ti ekeba Kisangani nde nzela oyo nzela onde kei donc au gouvernement Zoeb Sabino eza lokuta on va talo ko mukia na te matondo mon colonel matondo bana kin Zoeb Sabino mouvement na bino ezali na ndenge bozomonela awa na mon colonel tosito comme la Mitembe tosito libérer Matembe batwana bazali ate aucun centimètre to perdre na kati ya bitumba oyo Zoeb Sabino mouvement na bino ezali mon colonel vraiment ndenge makambo ezali bazokosa bino gouvernement ya Tshisekedi eza bato lokuta eleki bango bazata na makasi moko te kaka koloba ezala bao bazalendo bafumeur de chanvre tala bakimi batiki na baloso batiki ozo masasi ezobeta bazopakata mbangu tozolanda bango tolakisa bango na kati bamona botala bino moko ndenge bakimi baze kolamba tala nzungu a soda gouvernement nzungu na bango yango oyo batiki na babangi moyete biloko kili babangi ndeleki donc bolanda mambo Tshisekedi azoyebisa Sabino te eza lokuta donc jamais bajota 1 cm bazokosa bino Tshisekedi azokosa bino bana Kinshasa bana poto nde bozolanda biso boya na kati ya FC non M23 puisque tolingi nde changement bopesa bapoliticien matorité bazokosa bino bopesa bango nde miso basa bato lokuta babeti tolo mutu moko tako pekisa bango soki ndenge nini tokimisi bango ape tokimisa bango place nyonso. Merci beaucoup. Merci na ndenge moko on est dans le pays tozela bino diaspora babino yango boyebi ndenge kaka tozalaka na kati kuna boya pour rejoindre biso yoko mbuma ngrika nde ezobeta bazopalangana donc bazoka ngrika wana zoka donc bapalangani bontaba bopalangani bongulu donc mbangu msala na mbangu mpe mezwi bango Tshisekedi azokosa bino bana bato FRDC toza bandeko botika kolonda Tshisekedi yoka ngrika ninge FRDC la bazalendo bazokima donc tozolanda bango sikoyo. Merci beaucoup. Matondo ina nguvu sana chama chetu, ina nguvu sana chetu, ina nguvu sana alibongo tombe ina nguvu sana chama chetu, ina nguvu sana chama chetu, ina nguvu sana ina nguvu sana tulipiga Matembe ina nguvu sana tunapiga Matembe ina nguvu sana 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 machetu ina nguvu sana tulipiga Matembe ina nguvu sana tunafika Libondo ina nguvu sana ina nguvu sana. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2024. Vous voyez les véhicules sont en train de brûler. Les FARDC eux-mêmes ont brûlé leurs véhicules. Bakimi, Botabana, Mutuka Batumbi. Ça brûle encore, hein. Nous sommes là. Donc après Matembe, Tozu Sikoyo, Vichumbiro. Donc, Kabundi, Jena Kabundi, Mbangu, Moko Sanate. Wazalendo, Mbangu, Mbangu Sanate. Hein? Moi, colonel, Nenga Otiko, Basiko, Boza Oyoka, Bato, Bapalangani, Nenga, le Pipo. Bapalangani, Botaba. Mituka Yango. Zoeb Sabino toujours, mouvement la Bino dans la force. Toben la Bino, Boya, pour rejoindre Biso, pour libérer Mboka. Okima. Bon, mais la paiement. Ça va, merci. Merci beaucoup. Hadichoa kuongea kule update kwa twatanze. Wena ntago hozemo kare ariko update zihari nuko ndagira ngo mbabwire ko sinzi aho mwari mugeze ariko aho tugeze mwumvishe neza ko muri iki gitondo twabakomaguye baduteye tumaze kubakomagura ndaza wenda hari ama audio simfite akanya ko kuyaplayinga kubera ko mfite na rezo nkeya
ariko ndaza kubabwira nanjye kari agace sinkazi wenda ndaza kubabwira kuko n'abashaka ama message nayabaha by the way. Nari maze kubona amakuru avuga yuko FRDC 87 zapfuye, igihumbi elema za FRDC zakomeretse ziri kumwe na coalition muri Rubero. Noneho bari muri avance, bari maze kwa avance berekeza muri Rubero centre, uvuga ngo muri AFC uko yakomezaga kujya imbere cyangwa M23 bari bamaze gufata akarere ko bagiye babyandika nabi, ariko yanditse ngo ni Vicorovyo, ariko kubera ko kari akarere ntakazi nanjye nagiye nyafata nicyo. Ariko ngewe amakuru mfite navanye hano hondi nuko duhagaze neza ku rugamba, uduce ntimutumbaze kuko twafashe twinshi. Hari na mapu ngira ngo mwagiye mubona igihe ibingibi byabaga bitarandikwa, twari tumaze gufata za Alimbongo bayifasha hagana saa 4 za mu gitondo. Matembe bari bamaze kuyifata, Kasenge bari bamaze Alimbongo bari bamaze kuyifata, Kitsambiro bari bamaze kuyifata. Hariho nakandi gace kegereye muri Rubero aho hafi, nkeka yuko bafashe mukanya mu gihe bari bamaze gushyiraho akadomo. Ngira ngo ejo dufite space izaba yatumiye abatumirwa bafite amakuru, tuzamenya byinshi muri iyo space. Zaba sindamenye isaha nyirizina, ni hagati ya saa 7 na saa 8 mu masaha yo muri Amerika, azaba muri Eastern time. Rero wenda ayandi makuru tuzayamenya muri iyo minota, ariko kugeza ubu ngubu nge nayo ngayo mfite. Murakoze. Kuri update wari kudaputinga yuko M23 ishobora kuba ariyo iri kugenzura Alimbongo. Twibutse ko Alimbongo niyo yari ifite ibirindiro bikomeye cyane bya birimo General Chiko na General Kabuda kwibura n'urugamba rwa rumaze iminsi 14 mu by'ukuri bari muri sharing, ndetse n'urugamba rukomeye cyane muri abica rumaze kuvuga bya Matembe. Ubwo rero twakwibutsa ko M23 intare za Sarambwe arizo ziri kugenzura biriya bice byose zafashe kuri uyu munsi, nyuma n'ubundi yo kwiyenzwaho na Chiko niwe wari uyoboye rugamba, akacika kiruka agahungira za Rubero. Na Kabundi we rero nk'uko mwabyumvishe yaragiye gutabwa muri yombi. Icyo twakwibutsa nuko urugamba rwa M23 ruyobowe n'umujenerali w'indwanyi cyane bita Baudouin Ngaruye, bakaba barigeze guhura n'ubundi mu gihe cya CNDP, ubwo Chiko ari ku ruhande rwa leta na Baudouin ku ruhande rwa CNDP barwanira mu bice bya Zabihambwe. Ubwo rero bari kumvana imitsi, n'ubundi uyu munsi babaye nkaho umugabo yigaragaza. Coalition ya FARDC iri kwirukira muri Rubero, ariko amakuru atugeraho nuko intare za Sarambwe n'ubundi umwanzi zakomeje kumukurikira, zirarenga Alimbongo zimukurikira muri Rubero centre. Ubwo rero nyuma y'amasaha cyangwa ejo dushobora kumva andi makuru atandukanye n'ayo dutanze muri uyu mwanya. Ikindi nuko ikirere mu by'ukuri kiragaragaza ko umuyaga mwinshi uri kwerekeza muri Rubero centre, cyane cyane ko ibo bamaze kumenya ubwenge, imirambo cyangwa se n'abarwayi bari kubamanura epfo muri za mu wundi mugi i Butembo, kuko barazi neza yuko intare za Sarambwe zibakurikiye zishobora gufata umugi wa Rubero centre isaha n'isaha. Nguko uko flash d'information byifashe cyangwa se breaking news ku bijyanye n'urugamba rwari kubera mu majyaruguru muri za Rubero cyangwa se Kivu Nord. Ukunda update gusumbya analyse, mu nyemerere gatoya twatu message twabazayirwa tutaruduherutse tubanyuriyemo gatoya. Flash Axe Matembe, plus de 87 morts au moment où je vous communique. Igihumbi ba FARDC bakomeretse, ndi kugerageza kubishyira mu Kinyarwanda, na coalition ya Kinshasa batangiye kwirukira muri Rubero centre.
ati nk'uko akunda kuvuga ka kajambo bate à suivre, ati twitege ibikurikira cyangwa se dukomeze tubikurikirane. Akandi ka message karaza ngo AFC en progression vers Rubero. Je viens d'appeler ma tante Anduluma qui me confirme la prise d'Ali Bongo par l'AFC. Ati Alliance Fleuve Congo bari kwerekeza i Rubero, kandi maze guhamagara tante wanjye, shangazi cyangwa mama wacu, anyemeje ko, ambwiye ko M23, ingabo za M23 zimaze kwigarurira Ali Bongo. Au même moment, nos compatriotes fuient la village de Vitolovia dans le Rubero. Aka ni agace kari mu birometero 2 cyane ujya Ali Bongo. Ati nako kari kamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Hepfo indi message iravuga ngo l'ennemi vient de récupérer encore une fois Matembe. Mwibuke ko ini ya Matembe yari maze iminsi ibavugisha cyane, ati twabirukanye, ati Matembe twayigaruriye. Ahangaha hari message ivuga ko rero intare za Sarambwe zamaze kwigarurira Matembe yose, kuko basangiye igice bura, nubwo ba muyayiste bavugaga ko rwose Matembe ari yabo, ariko bari bayisangiye. Hepfo aha bari gutabaza nyine, ngaho kugira au lieu de donner les munitions, aho ngo batange intwaro kwa Zalendo na FARDC, ngo FARDC bahisemo préfère gufata depo y'intwaro bakayitwika kugira ngo itaba récupéré na aduyi wabo, bita aduyi wabo rero ni intare za Sarambwe. Urumva ko bwana Kivu baracyari mu gahinda kabirukankije ku cyumweru. Hepfo Igiswahili kingora cyane, ariko nawe yacyanditse nabi, aravuga ngo njoo ukweli master, depuis 4 heures ni moto sur le feu. Orie babapatie munitions wazalendo comme Akasando Erwindi banalunguza depo zabo na munitions yote juu adui asizilekipere, puis banatia mikia entre jambe ela ati bashize iwe afashe nk'imbwa ngo ahubwo ngo bahereze abazalendo intwaro niki, ahubwo batwitse depo yabo kugira ngo idafatwa n'umwanzi ari we M23, ahubwo bahita banasubira inyuma biruka bashize umurizo hehe hagati y'amaguru niki. Ubwo bura nka bashantari bakuriye mu Bujumbura bazi Igiswahili cy'abasirimu, ubwo babyumvisha. So ubwo rero hepfo ngo ni kaga siri navuze, kaka village Vusorovia, un village situé à 2 km d'Ali Bongo, vient de tomber entre les mains des Lions. Le FARDC sont en monde repris stratégique. Ati bari gusubiramo inyuma mu buryo buri stratégique, ni terme akunda gukoresha.